ki kubor na kashlem jong unong san hima. Mr. Chairman, nakabaningkong nakaliang kajonga but ka constituency ka ba ngami khmat nga soban pha ya ka jing sulem halo ka jing du no ba ka jing khlat no ya iba hectorias marwen iba la long teng ud khot jong ka ni ka ying dorbar ka jongi ha ka stem khat khandai spa khandai phundai ka jing yadai shimet ban nga ngala ithu bha ya iba betul namar ba hongba piatip ilayale ya ka election MDC ya ka senam khandai spa khandai phundai na ka parti United Democratic Party ka bamut hi na ka UDP but kat kum ka jinglum jingtip ka jonga ila ne ha ka ni ka parti hi hadu ka ni ka klipmat ka pai khlat ni ka partai tan rei tang hakikat tu kan teliki senam ha pedeng ila mi na ka parti ban poi syakiwe pat ki parti ha ka jinglong ka jong i kumu MDC ka ka bangai i ya ila break ya ka we ka record Mr. Chairman bagata ka long ba ila long u Sherman u ba jrong tam le se ha ka jing bat Sherman ka jong i nadu khat khandai spa khandai pundai bunai ba khat we hadu araja sao dengan lawat jing tip ka jing ka balalong nani ka balaja ba ini abai kum Sherman namarkan ka jing tip jong apat ini abai hi ha ka parti nadu ba sedang hadu bakut katel tekat ka jing susu hi kum ba tip hang ni lakala isi bek nak we kapur sakwe kapur bat sisin balakala isi kamut u Sherman ru kelalang tenrei ba hektor pa ini abai kum Sherman tedin melawat jing tip ngalap ba ide iba biang bet bat kanun ko kanun tengah banget ladawan haka tu kapur wan iba W di Lengwiru ide hiu Sherman iwan iba bindu lanong ngatrai siporu ide hi ma Sherman adin iwan iba Preston tensong ru de ma Sherman tadi ka beauty ka jinglong Sherman ka jong ka ba ngalap tengah tharai ude briu bobiang bau balak banya mau balak banya adjust badon ka jingdon ka jinglong ka basauret ude ubriu bajai-jai ki ong ubam dabun ketien ten rai u badong ru ubriu ba kham jai-jai ba jarja bat ka basotanan kalong ba ude ru unong hikai hapo ka Shillong College unong hikai jong ka department khasi department bat ude ru head jong ka tu ka department te udairu balakit aki babun ki kam snong kam thau ulalong ru u Sherman jo ka senjuk jong ki rang ba snong jo ki tu ki khandai kan toj ya ka ba i syong isa tengah sngo ba i lano senyang sibun komud khat jong ka ni ka yeng bat ka ka ba le si ka bangala ban kentho hang ni ka long le si la long ru u Sherman u ba tebet ban penya ya ka haus namar ba ilala ban penne ban ne kumu Sherman la long hi jan san snempura ha ka syuki Sherman te kala long ga jing do ka bakrau ya ka council bakala long ru ka jing do ka bakrau ya ka jaj berliu ka jongi bangi sodon bok bangi layo kam kini ginong mi khman bakala long ga jing do ka bakrau ru kham tam ya ka umroi constituency ka bala sayo news rangba balala ban mi khmat ha ka ni ka yeng dorban bat kala long ru ka jing do ka bakrau ya ka yeng ka sem te na kaliang ka jonga na so bang pha ya ka jing solem sa ikurem sikikun kikti baki bahayeng hasem baro ba ngiduai ba ublei un pentengan ya ka mensiem ka ba pai ka ba sausi ka jongki hakum ka tu ka por ka baki mat ya ka jing du ya i bat hangai ba ublei un don rengkat ba ka yeng ka sem ban ai ya ka jing tengan bat ngiduai ba ka mensiem ka jong i kan yo ya ka jing ja thai kababam jukut kublai Chairman sir ngajeng ni ka porban esimata ni ka kubur sulem nam da jiklat no jongi member bodom brom no po umroi iba hectorius marwin ibla khat no ka arpniu trik jung april jar hui
Tehon ia iba Hector iba na ba tu por ia long member joni ke yeng badong chairman kembang ICM balabat selama dapding chairman belong beriu bala man penyedai ia baru ki member SC dawan ke isi ko isi tehon kembang ICM dapat sia adu arja sau te kende suka pembet marba yung adu podi ba pastun ni kam dei di por haswa ban kut ni ketem kan dai spa ne pada adu arja sau ilong ketika ba ji sini tu por tenai pod ba pastun di long i chairman di ba Martin Martin Perbon tehon nari joa labana sibudi ni rong ba long noi kai uba stuna ba ba bayo aji na baro perhot kumu chairman ngate bilan nu asnyang sibun ma kumno ban yelam ni ke yeng hai bubun ki benda bat desi ga kaniga umri konstitusi ngakan mau kadiga weni ki konstitusi bla sei member ki ba layo bat ini ka suki ndei tamai mo hadi ai ba Fabian du tikaniga imat ka nikam chairman mat ke ha ba ki member na thi te to ngarunga nari jonga ai jing ai khule ye si bora ni ka madi pau lem ka jing solem ye ka yeng jongi ba Hector Marwin blaklan no ban to ka jing sakri jo sunyang ban hei bel no taka ni council bubun klem khamtom da konstitusi nang bit nang biang ai bun ta ban nang ki ba kamasin jo iru kan yo ban trong thaj a jing sung ba nang liang jonga bat ka konstitusi bakoi kar pui buplang di konstitusi ki ai ka khubur solem cha ikurem ki kun ki ba yeng jong ba Hector Marwin teknik timunian komisi bone kumu member juga district council na kabantaka council hi baro koi akum juru kumu chairman barim juga council ngayeng ban ya simbenta ka jide ba kanika obisi reference ka jide ba ka jeng khatno jong iba Hector Marwin hoi kum nakran do siam balongu nong elam jongga yeng ba kum juru nakaliang jong iba lam thang ba badiu nong elam jongga liang yate nga penbau ka ju ka jus ngau ba ka jeng khatno ka jeng du no jong iba Hector Marwin kalong ka jeng du nong kong na kam ta ing kesam na kamantaka umrohi pat kum juru na kamantaka district council baro ka wai bat ya ngisu tu ba udon ka jinglong ka bakham karbang ko malong do siam hakaba ese the longest mo serving chairman apo ka council ngai ko blai ka depang ka jingla jungi wala don shu ka perthai ka ka jingla ka jungi tenak dia junga ngam don sibun tangga ko bos ngulam segi kesam bat kum juru ba blai ka jingsuk undon rangkat pentingan dia ka yang kesam ki khon bat baro bat ba ka mensim ka jungi kan yo ban song thai jiu nam bat prai ngau ya ka ban pha ya ka kubor ka jing ngau lem halor ka jing klatno joy babu Hectorius Marwin haka arf nyau tarik April menta une hiusnen oi omla ban len ka de jing sisia idei paralok ubaya I bat nga nadu kipor bangi dang ya don lang hapo ka parti UDP nadu usnem sejar kendai spak kendai pu kendai ter kum bala mai phang ila job na ka parti UDP hau kendai pu kendai bat ngar ngadi we ne ki nong bot jong hi bat hadin bai la long kum MDC ka basusi ka long hau ar hajar lai ka jing sitom kelas dang ban ye kat nang mi uwe usnem kanang ban nga ngala perkat imat hau arjar saw na kaliang ka parti kila ya perkat penban bansai no ada we candidate Henry ubriu ubas ngurep ubriu ubalong neutralize ubala ban penia dilot ya baro lese kumbangi ker tiak din ya kepala den ki isi ki kela na kapur si kapur
Henry mai iyai ne hadu bandakut ketam kata kapen ya gajing long ngurip ya gajing long sisur sidur jong kum unong mi khmat pai pa Tedei halo ditai nong rim ngas ngeu ban ong bana kaliang ke parti UDP ru imat kala penyakun laka penyakun dai haganik eleksyon ar hajar sa bat kebas ngeu tenat wat laka jing sitom kala ban ya gamet jong ila remno ya ke eleksyon ar hajar sa Henry im shem la no hagaban syakri yau pai ba jong ka than di boy mi ka ba ke jong Gumbala ong dari CM ngas ngeu ya ban penskam ya kata wat la ilarem Henry idang yai beteng ya ban syakri ila ong yang ngato ngin ya form no ya kasenjuk ki kendai tuli kisno hakaba mai ila bat kum chairman bat nakaliang jonga kum sekretari jongka senjuk ki kendai tuli ki dor barsno lingkot Hadin gajing pentrui jo gaji ar infra ia gane ka selong bypass nalat umroi siduk mauring keneng kala don gajing ta kabajur ia ki pait ba nong rep hapo kathan ga jong leng ba dumping of soil leng ba gajing the pathar jong ki company yau khendeu ki bala tu cheki leng khakba ti hakata ka por ma iru ilami lang sakman Hakabangi lay form ya Eastern Riboy Farmers Association. Bat ka jing tu jong ira bangi form ya takaseng kalau betik tang na ka benta ka jing jong kinong rep hakatu ka po. Mai ilalong advisor hakabana kali yang jongang labat kumu presiden. Bat ka basngau tenat kalong leng ba ka jing treshi tomlang ka jong nakali yang ke company kalau haban siu bay lut san lut ya baro kipat nong rep hakatang kejongi kibabun ba hi ke kontribusi usen yang ia kabama ilano hapo kadong riboy mingi wat hapo ka riboy hi baro kawai te kumba ngijutip ide u head department jong ka khasi hapo Shillong College bat haga juga poru ilano sibun usen yang ubenhei haga bede bat ka khasi literature ya ka babaro yule sedon ki blayo ban pule ka kwat jong ka bailat ho ka verb khasi ka bangi pule haka kerdan BA la dengan bakla imat ki basim onos khasi ki pule ka verb khasi tengi suthu ba une urang ba Om tang ba ula syakri hapo ka imlang salang ling baka kamsan himasima Henry usen yang uben hei uba mai ilano ngas ngeu ban ong ba pateng lepas kit ngin yai ken mau ye teka jing simno ka jong try ye ngas ngeu ban ong ba kalong ka jingdu ka bakrau yang hilang baro om tang ya ka ying kesem ada ka jing simno i kalau jing du bakrau ya ka umroi konsensi in particular bat ngasngau ban ong na ka betakari bat ka jaj penriu hi borok away kadai ka jing syah ka ba CM ra gini ka resolution lo pen kenau ba ngeladon aku tu kopor kum CM bat ngaru ngalalengo ba Chairman bodang job tang sisen aku por jonga ba imat ulah job tang sisen ni ba kelai mak do bokut ru une san senem nga bola job sausin sasin ada tang pra benai te ngatip ba u ladai no hikai school shopun long MDC ru Siapun pun yang college tu, Shillong College, ulalong unohi high school. Kabar udah unong west. Hakalong nong west kebangi hangi ngam paki. Buan hiki than west. Kita ibarat untuk senam tirot sing.
uru dan ni katu senam bat dulalong no hikai lelei double kadon kapor bu onga balai tamo PCM pinya inaugurate iki kamera iki building ni rang ni ngang ada Sulman ngamlong bat inaugurate ngang ayu ngamno pene buram yu kum Sherman bala buram yu kum ton hikai namar teng ketukara kerukom long no hikai mat wat hadis kongsil ni ka kau kawan ketuka jimulian badlong no hikai kum batri iki kena school kum tu te teng gidon kiba kum taru ngaru la sya kum ta kum no nya ini gurit to mafi ngi ngim bat gurit to chelai milai te kadon ko ike annex ni ka ba wina gurit chairman ndek bo sutunat galang udai buriu ba don la kanongrim udan la kanongrim but hakijing ya songkai kum tu namar ba la job na kaju ka parti te ni ya kedu maman ka pori ya ka bamdai te na pindah khro kono konoro umtre ya ka bamdai ni ban tengi dengan jam teng ni yang tai hak politik se pihak jos namno hak politik sakam jo uban iman bum donak estu komiti udah bet kum Sherman ngai kum subar rule lentet iba narut na school ubar rule hadu ahne ubar rule te ngi bengin bar rule mengi hak estu komiti te kalam bar rule tang pernah lale te benda bar rule le te terahi syua kata lale te ngasutnat sibun bangalai kenduk yu tu kupor alai kenduk yu te bangatip pat ya ubriu bolong kum tu te ngisu ya burom iken mo para nang mikmat haju upor para wedon lang akan dikecaka bat kham tamba ulayo aro sibun pat ya kajing kersian mensim ya kajing ai buj bat ya kajing ai jimut nak liang UMLA jong ba hektor kau mut ba iki molong ketu kupor te nga ruka ngau ba ngiladu yu priu ndai ngidu yu tangkum MDC ndai ki kena school kena puli college khantam ak bahula hikai ila porto bekasi auto society rukala benyau halo ka jing du no yu bat ngi so bakum ka yeng hang ni ngi sa ji kan mau yu ba hektor kum tau Sherman ubolane jan pura san snem haju opor pat ubriu ubadon la kanongrim bat ubam negotiate ya kan ko nu ko benta ka ba bam ya hab bat ka bukom perkhat ke jung Tito Konrad Riun Sumar ya bat ya yang kesem ya kun kiti jung besibon dan rai sudah hiban ya nak senyang lang namaruneo ba hektor udah para MDC bayaran lang hak cukup po si ya kan ke cinglong kerpang cang uru ni aku tu kupor ni tip lut dai su besumudur besutarai kumong babin de udah dai syau MDC ubah semua benong dai benai kublai ya kumroi konsumsi kebalawan rak ya bokum tu beri balong nong mikmat om tang ya kumroi andre ya keribat kecak benri kubroi de aku tu kupor ngadai utau balong MDC balong MLA ke ar malot de uneu ba torlong wei na ki MDC bengila sana temar ngi tinye bon kam sistem tengalong kumunong up lang brot pi kata kapo ban pek ki MDC hang ni po diskausin jelasian hiba hektor tu lalong sisa ubri ubedak her nak her barok but wapla balai ba katu ngarung yedan lang bat usan senam itu dan kau kai ke ten kenyum
Ini tentangnya kenyum. Belai pihak keloi, belai bam keloi, belai pila entah, belai pila entah. Tentang buat. Mula-mula kencai. Itu. Jadi, nyamkit kini kumroi ke yasai ke beriu nomor bah. Kumbaya keren benar sekmat. Kawan kawai ke parti lu mauhi benar. Kawan kawai ke parti lu mauhi benar. Ngakan mau haki rapulai ki akti belalik. Iki mau long kecuhi. Dari nak kawai mat ke parti, dari ulang speaker angkat. Jika ni kumroi kawan mi ke penmi kum kita ki beriu. Jadi, syafang kecing hok kumbala keren di bak biam lanong ubom cu pendam tengah ngasusim bom cu pendam deu beriu bayang hakun nongrin badu deu bahok namarum pendam balai sudai depan tok ya no hi tu yang teriak luang sekat but lay keren ru syafang ba prestun syafang ba lengwi barok ki ikut yo ba hektor udan ka macik ayu bapelong babarok ngin ye senya lu yo dai na kata kadau usala banlong man teng ye ka kam kumu cerman hadu san senam dunal dengan bakla kalau long san senam uni ulalong syau beriu tai wanra ngamtip na kam hikai no wanra kata disiplin ang ngamtip ulalong syau ba tip ngan ong kum ngam so nang men express the don sya kata ka dur ka dar ka ba kibriu ki haban seni ayu itu kalau ke cingkerku ya ke council ya keri ya konsumsi berokoi bat kalau ru ke buram yang hilang di mentau lalek no nangi ngamut ben suban rap njat tungin ya persang baya kate kelenti ke bau uyai ni ni peran kamlang ni yok buram imangi ke yok buram hi kicat benri ke yok buram hi ka council barok kowe doai bau belai undan lengkat bat ke yeng kesam bat sya kategori balakot undan hak cing penyait bestat kecong kendat tang digini kitin kendat kulai sibun ngapen pau ke jing songsi bat pha ru ke kubor snolem syakayeng jong iba Hectorius Marwen i belong i member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council nadu senam khat khandai spa khandai hadu senam arja saw kumju ru i balabat ye ka Shuki chairman nadu ka Sauterik benai bakhatwe khat khandai spa khandai hadu ka arpu terai benai ba arja saw te nakaliang ka office jungi ru ke legislative ngi ha ya ka kubor snolem syaka yang kasam ba ki ba ye ki bathoin ki badan jing dei ka bajan bat i kin yo ya ka jing pentengan hakum ka ni ka por ba ki du no ya u kpa ka yeng le ni kunyi bat uri orang ba jong ka dong ka thai bro ka we te kublish bun te bat hakani ka por nga kerpat kum ka dak ka jing Senguburam yuni orang ba ngin yang lang yuni sengap jar 10 minit